Bah Mohendro Rapsang ula pencai pai ba kajikno uba pol ba ula pai ki gang man kawang petrol bom ya kaying sa kalong ka babakla bat kadai tang ka buit banyo jing senai nagi pai ba banyo vote balajan ke election. Rasi ketika je kenduk lang ibres bat ni kalong lor ke jing mi kot kubo menem step mo ba charge back directly ya na kalian jung emali jung ka 18 West di jing jahi jung nei kalong ka kiei bosusi na kalian juga na kalian dia sen ba na kalian jung i supporters baru kali bukan lambat na ban mi kum ka jing charge hangi na dan Shah ba ka ilekshon go charge mu ya kalau ka ba sutana ba ka penuh ke diskusi kita sekawiru ada nabuk di kita dipet gundas kaji siang election ni mengambil gunda jika election juga kalau ban gerak betul ya education ya ke health men upliftment ni yang semeduk ni kam dari bangan election mengambil itu gunda man penting beliau na Manisya beliau na, banyak tanggung beliau na. Jadi, tinong buat cuma ia kini constituency, yang buat yang ada kecing, tiang na dan cendom, naduk cuma ada untai. Tinong buat cuma ia kibut yang ada kecing kalau ke ia ke sosial ada family, mon ai pun kata report, udah Bah Mohendro Rapsang, bah le ikini.